Kipat ba nong syong yo jong kamau kerwat haka pratrik kula lengkot arhajar arpuar. Da kobe kesur kelarai bikin sengap syuk sorkar la da kapen benabiang ya kejeng kangdam bat pentrekam yau od bat even number ya kedukan. Kum belajar kini ki arsnem belalet kabla kata asyibon upat ba kam tam yuduk usuk. Kum balong mentah ke sorkar kelas sedang menperking haka distrik East Khasi Hills da kaba pentrekam yau od bat even number ki kali. Bat penjariru ikejeng pakhang miet kum sibenta kejeng teklakam ya kejeng sapriang uknyang jikpang Omicron jangka COVID-19. Kinong syong yo bat nong syong dukan jang kemau kurbat kilapan pauru baki long kibak koloi ban buat ki kendon bat kijing betha jang sorkar. Nrei kila kerpat jor ke sorkar bagam daisu ban khang dam biang ne pentri kampiang yo od bat even number ki dukan balada ke sorkar kam sngap. Kila rai benelek persyak bat ban playbet ya ki dukan jongki. Kalian jungi senjuk nang bidok yang ka mau kerwat distrik tingin pau ka jingseo lada kan wan biang kena ka lockdown sa simpat na kejing penjari jong sarkar kena ka ot even nombar kidukan na long ki dukan jungi nomor kumeng lemat ki snem ke balik no arsnem ta ka pau ba na kalian jungi ngi kenduk jingya sibun na ka ban seu ke bai dukan wadah ka kamai jak po aga jing kesem te na kalian jungi raja ba na kalian jong ka sarkar kanang penjari lot ya kena ka penjari biang ya kena ka ot even nombar ngino pediang syuk beli bai kidukan ngini rak sia Tengah solak ban peliang ya kena ka ot iban nomor ba kabay dukan ro ngamak ban seu nang tade kayaw kaharo mo kamiag besu kamiag isu kalong isu jenjar ngisam jing odangin ai ot event nomor ban khang sikhang la license problem kabay dukan fry dukan ro mun ban ong yang ban mi no nomor ba ngi osong dukan tanglai banai empadap lai belai sebenarnya empadap sikna kilo ong ban ai od ben lembar mangkaslam haenye seu badukan haenye sakun ngatengam so ngasuk ban pedang ta od ben lembar la kalong hakanu kanu kerukam ngim ko asu ya ka lockdown lada pi ai ya kanu ka benta bangin le hakanu ka bentahan reng ngim ko asu ya ka lockdown nama bang la ya pengan ti kum kinong sang yaw hi parok khat nge manjur ya kata ba nang ni sakmat la kalong hakanu ka banta ngim kwa su ya ka lockdown Cimene cikwarat buka lockdown pakan cajlot ka ot event namar cilacap tangan cilacap jenjar cisunya berada bisa jong ibru tirada ka sorkar kala bande sulem ya ta jong samram jong ci priang lada ka sorkar kala arat bun sulem ya rame cha ya ki badukan ibayang ci arat bun priang buat kejing kerpat kelong ya ka government ya ka sorkar MDA bahkan kiar sendon ban pun benai kena lockdown namar hakijing sem kejungi hakini kisnem artli kisnem ki bangi layai bala khangdam yangi daki san benai ru benai nak liang jung ki trai dukan kinemap yangi si benai ru kinemap hisngi ru kinemap ki pasi ubet baro sisnem ya ka baywayeng lada mentang ngi baro kum kinong syong yau ngi lada ka sorkar ka pentnabiang ya kena lockdown kamut kan sem sistem yang kinong syong yau ka bangin sew ya ka bayway si benai ka poi arhajar lahjar sau hajar kum ta ter den nak liang jonga kumuwei nong yalam jong ki nongbu dukan kapsnyu nga kerpat ya baro khat kinong syong yau bangin menjur bat ngin yelek persya ya kene ya ka sorkar ladakan penbena ya kene lockdown sesen namarkan wanra ya kejing yang kinong syong yau ha ka bangin sew ya ka bay wayeng in sew ya ban sew ya kiram kisya jong kibrun marba baro kita hakin ki arsnem ki bangi kum kinong syong yau ngimat ya kejing duk kejing kerduk bangi miok bela yo sngi tenging sukwa ban penpau tang ka di ko wengasun na kale jungi kum kinong syong yau kadong ka tan mau kurwat bangi dang ni sakmat iburom ya kibor ki bahalor laki dai na ka sorkar laki dai na kinu ki kibor ki bahalor ngiburom rela ka ta mat yong ya ka jing im ka jongi lada pi pimpat la ban penbiang si kentin gaja ngimban si ban kentat